sekeras setangkahe nyarita yang unduk lacur deweke setata nemuan sengsara uling cenik megaleng ye made pantik sekaya dua beti sing kena panggona wai diken kene tiang sai bekentu Nasib buruh jetur kainsal di pegate duara ada gitu ya nirgamaya dewek ditjang nanti kuli harian aib labu abang piana soma cuma payung makan pundak penting sekaya dua bedi sing genep anggota